Sa miao sambula re vikim ni todo kasarana sama tikumai na singalevu ni kua ndona visa ulelai ni kua da vital no madara singalevu ni singa wakarawai wakumbula sertukani vikim ni todo kasarana biwakani na bulata bangau ni sama tikumai kina wasa uchingona ndua na tin kalimana miniti na ngona mai viti biketo ngose singa wakarombu katiko sa uchingona tulu tin kalimana miniti waka binaka waka levu bikem ni na semrauti ko mai na nomni rongoda na kadi malum ni sureti mai meta may bitalan noa karong italan noa na kabini kuan ni sema sartiko na koro turanga mai na woli ko kiviti na koro turanga o lambasa waktu lo sakatiko yani na bindel ni abutambu na bisi viti wakatalanga kina na bindel ni abutambu kersara na bono turanga o da kau ni tambua anda maro takasara di mai dotok na ser me bertona dodon dele situra talo na tiktikina na talo na makau na kena sema na bonua o da kau ni tambua kina bonua baturanga o berata na sana baturanga o televu ni taka ni sema bina katiko yani na vitala nongo mi Hawaii kilambasa ke na velo ni vale o ni sema tikumena kabina ni kuwa miau sambula re
Ngonong komen sana bakang bula sar bina nonta maramu bulan itu kai bulan itu okay ka baka iyo mai me kero mi bitala no na singa leo ni kua au sana bakang bula sar wana marama ni kumbulau mai bua o cupili ralulu simans bula re anu kumaram isa bula re bunwai tarisi mio bula re viranga sar ingmena arna vireni hua bula alengane na ku lamani telana mai humblau we ya uranga uya humblau mio bulare mio odo ko biohani ro yo biohani vale avina mai ngati namala humblo mai bua to aviku mai dawin ahi nasi ku lambasa sabambul iwane bemto inakulalai untuk ku momo ana biasa iwi into warong mai hina mio aviku mio sar meni hua mio ku vale sabambul iwane mio ai ohani re na apa aku Dr. Tarisi natala na Dr. Tia platform mio bulare bulasi mai lambas na arah reni hua na bunuai benaka nak valim sara cupili ke bubale na ralulu wakatala ke na bubale na Siemens na namdo sama tikumai na singu binaka ni kuwa klani ngwan do na singa lebu binaka na bunota ngwan sama tikumiki ke do tumpa na biloti sembilon roni moli sento tumpa na bileti ni baka singa lebu au ni taka dina kan binaka sara baka singa lebu ni kuwa ni kero santan bitena maramongo maramni kandawat ke maramni mbua mikero talon ya di vikimuni binaka baka lebu sare valim sara na nomuni siya makin na biwakani na sino binaka ni kuwa may bakani ni sa bakambula raw may bi kemamili ko si pero matara bakambula baka tapos tumadan rakim bilang basa vina bunuai na singa leburan niko ngaka singa enrahire ni bulaje ma ohauta ma awuda lolo benua au nano menintar na amron siya mambale mona liva yo benar-benar ya orang ani sele iwan rai sele ali ngambula kena singare merani mai ado mai hina na baba aku mai alnoan abi miau singare ulang pasan gua toto karena sarong na masu menra binaka na misingare la sigo binaka ni kuwa binaka valeu ia me bakanga nyo sabo kumpula bakaliliana no mu titiko monitor vital no o klamo bakumpula talemanta o klani rale butale archiko na no mo bakumpula beire sama chiku meni ko ni sember tiko monitor vital nah mi sambula re mi mbula si bula binaka good morning, good afternoon to you all this midday. Wambula iwan ko melang pasta. Ena singa libre ni hua pambimbinga bem to kutelen yavu mai humblau mai bua na lam nyo kuhoro mai na mala humblau mai bua na kuhoro alanga ni basu mai rabi sa wambula iwan bem yo odo bem yo odo hawe haku mio hile yau badaka mio kumone buli himyawa leni bono helang pasta. Amio bulare singare ni hua uni ehina ni anabi omani kemio ale ngasar igmeno bapa na be titi ni bono so mio siama igme hina se burura abna wale watu wamure iga bapa ni bi alnore koi ahi amai buli hina se aha ahi abi so ari ahi abi so ari koi he oni ehina ni na singare burare ni hua bi amai abi alanwa mio bulare ale na singale ni hua nah kuna kabali besar. Kala nanto makatalinga me tika buta kana nantaro vitalan no mo baka madal takamanda na nomunintel niya no puno ni tabutumikina bakatalinga kina munikor ni vaso kina puno niya susumiki. Naka. Naha bunuai tarisyo ya wangon ni namala may humblo may buah au basbirngai rabi humblo may buah hen balengon na o ya sosok ser nga bare kunra may humblo may buah ona bahitan rua susu nga may nahor yo ya rubul may nahor yo ya halunga ni ruga sasanga hamen ruga tete may telnya pun rulaha ni suba ayo susu may suba may kinoya natungangonan ni umbuga may hina ni sembera dia sungul halima rusa ogi may lambas alis may batakata lambas men may bikarabi otana no batakata na telkom se PNT nangona ona ben road transport o sa land transport authority nangona koy au may bula-buli lambasa
andro lah mena di sumul kalima iyo na rotol kalima au sakei teteman musalah mai lambasa mai iko boliki na bata kafaha a rotol ha vius senima embeha ina vonova uranga imba irse kaka imba doa au se iko bolinga ko isa boleh kenir sumul amba iko bol ko lambasa Sa totoo kala siya may lambasa iya tali te kita lengani beba kana kana papir tana beka piwa buah Isa. Nyo siya may namalata kay rabi-rabi. Baka mula sarap chiko meron kaya na siya may chiko may namalata. Baka mula sarap chiko may kaya na siya may chiko may rabi-rabi. Baka mula tar chiko may ko, ano mo tabali mo rusya at kaloni bito. Doon mula pinakamay nun. Isa, bulare pa. May nati baru. Sa totoo. Kung bulan pinakabinan di ba karua, pinakabakali mo na siya mucuk mabikam ni na kani buwan ni siya mucuk minisilandi, lotun reo, bulan pinaka, bikam to talaga na siya mucuk Australia, pinakabakali na siya mati kumain na sinalibo ni kuwa. Baka tapmanda na wonon ya bulikina chupili. Baka ni sabi ko mayo tao na ilang basa si berman din dong ilang basa na namusik mo nila ulilay dapat yung buto sa nakao po na numa may baleta na numukor iyo o yaw bunway tarisi ma au susu may suba au susu may ona hitan o yaw may nabikin may lang ya ay o susu may hina o yung tanga o susu may hina umbudah may hina ni semberin juga aku na sendru volleyball kinoya iko kinoy o iko yo au nanom unga bare na ngono sebula ulu kina na ngono mesales vir kino nali ta ha hambale nya ta pa man uboli ya ngona ni ona living be ha matin tilip o naw nduka ko umbu o naw ba hena ku umbu ku angane to di be ngana tauke andruke ha yo mena horro ko yo mai susu unga mena horro me ada sarembe hango no sabor le kindergarten hina o hengo na ukina ni ku yo ale ya ku bosa ku dame me uba kumblau bana horro iyo se ai soto na no mani mo kan klavo so ba woku yo maahan na he makambe handu we susu umbu kuna ngona si halele kina me susu bul me hiombo yo le susu me hiombo i humblo me bo yo tinanga nyongone ni na mala yo susu me yang hiombo nanduka bisusungi boli anduka umbuku amai inaku bahena marama inana mena bula olu me ava ba ke osabaru le muri boli hina i YWCA niwo ya ingona au primary mai super primary school klasi tunga hena klasi ono iyo tungaha na ving nyampahi au ni serehi avuli ava metu serehi kana singo barumbuka chupili ba hendruka na umbu onruka umbuna ala ba kena umbunangan satu semen umbu-umbu men ulah almina hor ke umbu tahi kemen ruka afiku satu kena ngono babu bale onruka amaku kena inaku to sering ngavuli nduk satu ba ale hi ubiru alina hor wen ruka onruka na wi onau ba hena tau ke mi oli serhi bulhina ndrukito murimai ndrukito me hi oli subiro yo primary mai au kindergarten mai YWCA yo primary mai super primary ule teo buli sarawani super grama hina form 1 form 2 o ingona satun mai hina ngona men rosalis milamba so amaku inaku kandu leitan ya usar una horbulni bibaro mai tabuilebu ole durhina imbure andru ole iku boli hina bida amaku ndru mai iku boli na bultal tala boli lebu tole tibio boli alenga mai tabuilebu awo imitabuile na fompa au sa lesbir mai lambasa sa apolanyo amak sa arobio amak me kun kele sbir tabuile bumbala apa amsati bobuli bio be muri ya aba mau ai be alua ngone ubutai menangono ngona hi 80s generation ya sa abul bio amaku oi gola sana makan kele sbir tabuile oi ka sana mai buli ngai he I lambasa college yo mio alno ahinol matanga madam okulah me lambasa college mamaksa ngani una ku ubo me le sibiro lambasa college me beso ku horni buli kila membo paro ahinnya o amaku me apol boli biya we sana makan kele se maka o na masa so musar ngero boto satu ton me hero kale sibiro na hena weekend ngona me le ko buli te bule no le form 5 hasta pas na form 4 me le form 5 yuri te bule kay singa barong bukan ngona ang gilani nakakabehani urang na bibaro ay
hena singa barumbungo na elah mai tungo kumomo habuli melubena na madali bi arroñi me mai heri amaku me hai hea ba ke lubena men rokali arro horubuli lamba sa college herni buli kino lubena bale andro igul may sekaka bale lamba sa college mato igul hina ambure me zurimbure lubi ko momo na abali ko koy yo laksar wata bale o heto amatu bibu heitina o heto se amatu buya laksar watali aroni principal i lamba sa college herani zuru alubi ko momo koy yo abola sa principal amaka ni viroro amaka rawa me na amro se renate behasa na na waiting list kamani usar uta olo na bahasa maka baregi na kumakani vi arroing makani vi arroing na fomva ka avol ser mayo festival liu yo naroni kabi hei ngani koy hela kamena usori lelin kasi naron ni ekubuni ambah ni buli koy sa ser ngango na bunoi taris ya awo ni lesbirite builebu sa umi otikiti ni lesbiro suba mele oman ala hulita builebu sa bam mayo ta mensahu ala yo babi ni pinakahina ubo ni urang ngona bale may form 5 form 1 form 5 college rawahina bare ala ngabuli hebe ngango na bale hale ku ubo membel akhani ku buli abu ni tarisi serere sakya nilewambe ka ngai sakya naman din nga musachi ko ngai lambas totoka makauti ya baka nagmanda na no mundo sereki na koro bo tu eso na kao do no mundo na kawa na koro vero nangase iyo inahoro na bale ni usus may hiombo ba ini maasawa yo to bale no kay umbuta hay ko mayo makso ini to ne kaka abarto abolo uminahor angon ne tatatay arto ohi ole vi adini onduka arabia ondu bongone ko ya adiku ilomo ya to laho to bamuri umbuku una lesiwa le omi mbuha yo to abul ubia ni to amata tata ame irmena hor na kilama subus ahiko ye pami tungoni bal malum hulnya ngo to erto abol kurtunga ngone yango bela to iyo olo akabia wa mila har na uni satu lahan na horo he satu babaro gini usir ngabare sil nawe ka wai koi henangona yo kito kuda ka bulunga ul ngai vale o kila inga sasamahi au omi revu la so imba in maasawa yo maksar ni nu ahi mulah mi ba alai maasawa meli omi ko umaira ha henako membo tunga hina wasi-wasi ni mangi imehan ya olah olungan rotutan ya unga tabuma ala haba to omi bola main ini maasa mai hiom bahira avikur umina horo yo onruga nga se abiro hato se angona hinami silwa itu satu na unga bali aku wa alna olani nuhu mai hiombo ngona ahina tunga hato ali ahina iko ko ni tolahana horo na makabatukan ni sala ni tolahana horo na abulinga so ay bola he makuna bakakara kami bawili ko imba ini maasawa bali ato maasawa bula re kay mundre kay tangi re bunore ni wili bola maasawa mai hiombo mai humbulaw iyo isso não vamos dar outra chungor bakangan dari itu nambara ya dang vitaka mesaro to moto talita na wili bola tapos na kena bimbi ko chupil na ngonong gonyo sa may takataka tu karapasar chunga na bimbi ni wili bola ni wasya man bikenda kaya tumber warang cuma na bimbi ni wili bola isa binabali buno itaris yung apa menurut kini ko arong bimbi ko ya bale wili bola nangona ko apa sama kaso ini tungaha kado ya nalo menyota vale ayo nangona ubuta hi kumai kina o na bahita andru makani buli men ru bakro ye ndru bulingana ona bulingana to alno hin bale bo inakwe bulingana bi horbuli bi tay paiso uko isuba atau alno agino ya racing na laho na uhi mai ahar ya me bakar ta bal ni makani bakar ta kana kon siki ego buki na metete wani na hor me laho ni suba dendre ambula ya ke auna ki alingo be ya nduka asina yo o ya ke tunga ha hetu abole ko biki ope ini ha hiru sarawa aba hita om to me oslah ale balile ham tu rawa
Itung sarangaha bimbing ona hetu kafa ya wili bola. Tung matangah ngona auto roho bin roho uhina. Na unru sasanga mendule bathroom ki o una tunga horni buli hilai apa ama private school ngona also primary school private school iyo bro makani ta hamen o nama buni bola wale ungana na ngani law house o ta ordinary carpenter yo ba benar ahinin ruka tiba bimbi ni buli ahena yanga me oba buli na tunga horni re even though kila bunumayan usuma turlele weson bar ogina si abiraha yo benar akina ngona kay tunga hale bungono tu kave ona awili bola bambimbi be yo ma uluma wa ke igo volen ruwa adiko ke tu rezo hea ma abol matanga hea me bare ai me mtu wili bola bale boy seranga chupili moto awili bola to home hena ko ya ibola auto wili be hea etunga bosa ya uboso makani wili ka bare au naroni hini se biti ka talingaku no naroni wili ka bare na naroni ma bale ohima mitu home mami bola hima mitu ha ale sibirna sing arab hima mitu wili bere mem kasni bul ya keto tunga iwa parent card reading card mer keto sen ahina yo luben rasar ni wili ka rawa page 2 to page 4 kaya keto rede ko biya bambi mabia no mauai keto rede ko biya rede ko mawili ka bare apo no igo hina tengule ha mo tengu apo no igo hina tengu balawu full stop tengu mawili bola me abo asaranga ahai bola igo mai ko apo no igo hina aro mo tomo mo me abo anga o aro igo o hengo na abo unwai tarisi abo asato igo mai hina ahena iwa igo biya o mutu ale ahina igo awili bola hengo na heketu ba mimbi ahina awili bola o nanu mo igo bare nangona hi o saki tunga ngona apa me hi oli bi arro na Sunday school na to ha igo bi arro na Sunday school na lo isile ke o makani roni wili bol babi bale ona batu ba ka hinon na me to wili bol nga ba lagi ke to abolo hebi o to wili bol ambu babi bale mom turni kila wili bol babi yo ngona sawi umay wana to biba abuliti na wili bol yo even tik o hema tanga makin kesni bule buni bola wala nga yo uba buni ahina halo ni sile tunga ina kure me tiba bimbi ni hako wili bola ya nangono ko ya aba meu hama to mo itarisi nangono ko aba yo matanga new ina ako kasi bula lang ni wili bola ni bola ni aba sa tutunga iwa 100 ota cover igo se ota budin ayo se ota sakay ra ingol beta mera wili bola yo ba bin na agina iko ni rakas bulir saka iko ha mera mera ni wili bola ikini ralu beta lebu alanga aba sa pedi ser ukwevi velocity arto boli ahi bola wana me hi tiba umana hi ama ina hi arni babule umay sai bola mana bale me hi ego bu agina seranga establish a reading culture in our homes ke ngona luko ibunway taris ya wili bola asar ni wili bola ngamen ato talibon sa uwi makali bola aba e-books bola ambu sa una ato talibon ya tapos hi arni wili akhirnya lu beta ya ser matanga ama abuli ya ama ya ina bisa lenga perkara betu ngasinga bisa meniti tu ngasinga merani kata itu nga wili bola hambimbi wili bola hambimbi bale se hena harere umay bena wili bola hembe kan ona bunway terisi toto kasaranga tak saranga pa kalibu roni pa matal takaman na sema ni wili bola kena bola bala tinda kilai ni da kas ni buli na lomani do na bal ni buli no de type saranga bangkas ni buli ni to tolo na wili bol ni do na ngone e baka la ko mata chigro sema chigna wili bol kena bola do man tanong pamatalik ya sare bunwai wili bol ba hena bola en tuko salva wili bol o he tunga wale ni buli ha roni slame wihi baka sama sileme behi ase ale wale ni hahi armi ubana hina pa maau hahi ama abola ni me obol be pa lagi help us to express ourselves hi ana rongan express ourselves better hi awili bola mena vadila kami na ta baka sama oi igor nda haba hina koi igor nda haba hina ngona
Koi yo kurang baka tung ala baka sama kena ngona yo he makani kila barang beli bahi na ta panananu barang beli bahi na ha membele abosa ya na kilasi abosa na barang beli bahi na alanga ta yinga bele na wili bola na koi ya na tiba iko ni se a makali se abi makali ba wali bahasa ma barang di bahasa ma na ba wili ko na bi bola so yo o he ngona ya na kesema anangona hi bola hina bela ni ana bola hi ana titu ya alanga bola hi ana tibola u so ngon he bola membele a hani wuli en arring men so ha membele a wuli yo ana simber ni ana le bola hi ana wili gara tungaha hi ana to wili rawa hi ana wili rawa angona a learning skills ba i listening, speaking, reading and writing hi ana rauni hi a wili rawa ni simber ni ana le bola vare kan bale odruko rubio hani people hai na lebu nga hani rambeli bota wili bola hi awili ka hi ali ahina na ha hi amakso ini hilame hi abuli hi ahina ena ke odo alanga sina orida hi alanga avara sina walwal ni bola hembe kanga no awaseni wen rubio hani people hai wili ba hena bola se totoka saranga au talita katalanga chupili na namutuko na mai na velicity korto na store second hand shops rani sona ibolo dorito ya lim sa bulan sende so manangali ya chinsar na sende sinasente do na ibola kembali da bang gitsir na itumutumo ke bakaraw ni da ngole na velicity di na ni da velere sa no da isulu totoka so na ikobinaka rani boli man na isulu o changa yo bota ka bidana sagamol boli bidana ibola lak matangay balen da tanda butubat kirna ngoni da wili bola tu dara kabinaka iyo bunmay taris tina auto ko so angon na hiake tunan mo umbeha ya umbeha ka umehi na business ko ya ibola magazine yung bala na ngona ko ya auto ko sa ungan mo na libo-liba yo hares angon na bala ni hiya uhin ako makani kabi hiya auto ko mo na libo-liba na so yo tabon wa makani auto ko hina au bisuri bi au ba sal ai au ba uke ye we hi ani ambola ho hi anano mir i lubeta he hi aha i so ha me aha me rale ba sulu kina bare se rale hana hina yo hare ya anano malenga ha me bale aundra development ondra bahasa ma development ondra vocabulary iyo he ngona bo vida so iwasente ruando la sebida se apedis uki lambaser tu buli ahi bola yo bambi bibi ki auhilani to se alanga se ina hi to tibira ni ra nasto alanga luben la to libati ba bola kam so wana hayanga bihi abihi alanga barong yu mai he so ngunya leo mio ngoni buli ami to bang hina bare mio library ako ilang basa ikut dengan mami library ni tahun ni tinangani so ngone makani audo ay bola uhina yo uhina so ha Fiji Times so ngone to hihi ala ko tahun ni asari wawalembehan na bila kaya hi ma abadengu yo matanga to so ngone to durwal ungana library ko ilang basa le tambe wala unga yo deng wala nga balele apa ko Willy Peppa Fiji Times 20 minutes yo ngono sa ta ba ko ra hau badengu ibo Willy Peppa ali ko nga ko mga hinali ko nga maliliwa akin ni Rumu ni Ekon na library ko ilang sa taon Hea ngangon na madam hiya mga hina sa opportunities yan naman bale may hiya kay baro ahi gobierno beta sa auda ho iba hiya provide hiya baro ahi na hamin bale on rahana on raisulu haala nga men bale on ram develop ahi ni on ra makasama kena on ra ahilaha Bunoy taris na kabinakapalim o talitak saranga na kawasya ba yan na library ando na ibaritek bina kau sarap juga na Facebook o Iliasa din ba ipalo turang ni BCC may bunda o klan na barong chumingo tao Iliasa o ko tikabutak nga do na library chupili na no na baranda ni Vale Sagay baka sa kumuno mo pa na ibola sagay kota nga mo kwento na klan na bookshelf tumbek nga nurtulong ni Bala lapeta may tumba sanggay tuman ko sanggay nakamo kwento na library ni Koro go sanggay dola ko mayroon ng ngone
Saragay makasarangan na library nga itaon, sagay ko mo kondo na ibola, exercise book, sagay tukun bir nangoni, kyo may koto do na ibola, wala na dang, bat kinatikin singa, bat kinay bola may ko. Kau tay bahale le wili-wili, leus tali may imbiuta, sa ini tak na dang. Na ando ribarita ke unon mo chiko me wasay talaga ni bata-bata ko nanong ko talaga ka bale ni raw talaga ni tanaka ba nanon dalo mo ni bale ke baka ino dalo mo ni course no tadu bale ang tutua beira matanga ng buar chiko koy balangi kera ni ra bito ko niya ni me boli na library books may na pedis melang basa kami kau na dala kate ni bole na bi korkor me dola bala be kan ni koro se chiko be kan na bale ni songo me bigu kina ito na shelf ki songa ba binaka na kena katumba nakakunira ka ba Vitalia o chana meron kay do baka nataka na ngoni meron Willy Ball, so you have to start early siya na tara kalalay ba ya namang nanuma iyo hunway tarisya biba okay ya umarohin na nyuro mo ko rin ni dahay ko may binro hat may bunda bunway nakorbiro nga na puno basuki ni rabi bro isra nga tung nga vale maarme library ka igu al nga hinay bola ahina puno regulation ihinangon like study spaces yo biro nga na yo matanga na kulala matanga bahaya aure de biro nga na nalam na ko ri na mala yo hare ko ri very good idea ni ego hinawla nga na veranda start small okay ngona he apa kasamahin na makalangan ni nakoro na otatibe yasa ni ba bano hi atu ikubulihin na otatibe community neighborhood he arni book drive so ha hina ngona book drive ka aku akhirnya ngona ha yang saranga ha yang abu alanga henro bunilangi book club andro solia mai so ibola vida kateni me ba hobin ro hat iaro kaya ko na ali ya bilang banyak kina ko na enaha enabi bug servale bira lubeta pahira ngo ne umbutahi ko menang ono koy di na saranga so ni barte ko ya daron da bulikina dababi nak vale berton na bunilangi book club Mariana Wanga klan ni do warong mo ko nak vale Mariana na bitoko ni na kornibuli mekia sala kimbusar nam do kateni bola sale ramaro taksar ngon mekia na non ray bola o klan ni na warong tal mo turang ni kormeyaro bulare turang ni kor ke mueli lautiki ana bubal na lautiki me yaro ke karonga to na do mo ikero na maramaru ni kuwa babi ni na kachukaya na mo ni pito ko ni bikito na lola ni bengia merau kina ni buke ya ni wiran marama me yaro keto tubarau na marama na bengia project ni keto do bibuke ya ni wiran marama sa ko lang wiran marama wiran ngon ke kum gital nga naturang ke kachi ko na no do project naturanga ando binakata me kimambi buke ni kina na tunggoy balangi kimami sulital tunga ni memiyaw ni memingo na mikembi buke ni kina ando talaga na ringo no mo chiko chupil balat bi kota kata chune university lak menong kasama ni ke kana manin dola ndo na village library beba kategerto may bunda rasar nga ni rabay tayo iran na sambi ubuli para biubuli mbeka na fomu 5 fomu 1 ngonelya sa goropo roni rabay tayo mera village librarian se mera tiuta gamo no muray na tikina din todo ko madam que da kaya ya kabinak serang batil lebira ota ramai buli karsa igo alkorina horo o matanga na university ni da o bi barro na on ratireni ya seba abuli di o rama abuli meraka abuli ni library ne tunga bahi bi mama hena buli mani bolongo na system kitingo na diploma in library studies keto si marama si amon lah member satu table unio evident bahi olu si bahi bandro inahor satu table once na tunga program ni buli himamito bi bau ke hinai ulda mata mo buli da ala hani library iyo beli angon na roster mtanga ni buli ni USP lambasa henser ngangon na yo abas terngako oke ali akin nahan ro na habe may igun beli ni rangon na hai bola raha les sumai sababu li sar igu nga na hena marrei bola akin wali ni ka hiatu da haba ni ale herrei bola
bala ni abuli orda hi matanga ya serra iku nga Aristos limo na library ya sela iku ikan na bali bola ya leha iku mai bola ya mai marro iku na vida mazawa iku na hi abastuha ki makani sau laila ya bola sau lego handren re hambimpi se a wala ni ha itu za meron itu bola hina tungai bola ke ya ha iku ni bola bimpi buku iku hina iku hina momona yang apa na si awa senimbula ki ambula buli ki na yang ona viran me atai buli me una hor me form 5 form 1 form 2 oh yang arni gila bola bos palangi se maka iko kilanga orongan yang sabau ki hei sa kilani oron ya ha ko na bena mutu be hor au gerego mo bahasa makin alanga herni ngona tunga mentah ka sebe mi awa barong igmeni huwa igu buli bale sangone era to maawili bola ngon alanga so alanga buno ni takasaha ki aroni ba ndonre wan bi rahena merambo bahasa makina iwa diploma in library hema kamatanga ngona hesa igo tunga library mena horo yo daha uba ma au me bamuria uwa lawani library una tabi yesini wi horri buli bala horri buli ga bi era si abera horri buli bi primary secondary erwa library bamuri hena lawa ena hena ngona ta baroni marro iwa hamen bele awal ni bola ena au ko igar ke umbu mera lu betar sahila igo itu igo ha igo ahi aroni bakar hina ngona dana igo library di asala hina apa matanga suba city library tetu ngohi ada ngate unga la menit ni city level mai suba ki ambo ironi hiana ki ambo tiba hina swaha atung alko ya archives ya era performing functions ya apa library ya one of the greatest community resource is a library hayang tinabihi hayang and even with tarisi hema kamatangango na tungol nga ni konan nota vale ya uban o hina sa ibola ya sa usar nga vale la ya nalam nota vale serga may na hormatay si angon nito la kamay ya pamakali ya saran ha ay para talebu o ha para taway talebu o sa leher meteo le kina tungot office ni bola ay tungo be rangon ni buta ha bo ha kina man bersar ni babuli taw rangon ya wale ni babang ahin ni val ni bola Sedih nasarakan. Dr. Lataro betorong bikim ni cupili klan ni kemunion ni sa ocho ko mon pa matal takalanga no mula ki buli balangi kena no mo buli matanga no mo buli tordake au tali takbale bu cupili ni o sale rawata na kuroi dedere kolo kuroi ni buli ya onesana kantua o kilabi nak sartunga na posa pakambua esone tumbu ke mem do vital no bata kem sartunga balangi er satu kun sen sa sindor kenanga na buli ni posa bambua balatini ke mem sartunga balangi na zambe kana no solitaro en matanggali bak matal baya en no sakai so sa siang ni yang na posa pakambua mer sa posa nga balangi do man no solitaro tikina isa na vale bunuayo yao au heremia wa umbu au heremia au heranimia tiba ala barua ami bahasa ma he hena ngona mi winga bala tungangona temani makambe ni pang ahya bo sa bawata o tatibi bo sa bosa ana tatibi telenia bu na bunua ani hia uhina io na tungangona era wirahawa na murimai na maaba aronga biro na tunga wira ngona na tunga aba angona no abo lamata na maate hila onruka umbu ku baru si onruka ku umbu onruka ta umai be na to igu bolinga be hia obol ba mas babalanya the yearning na to igu we will always have the turning to know where we are from ni hia kele ume hia una bunua bibaru ahi balangi si abi makali amma abi malwe haya hi ana igo ngangau na hi ana reda mi hi ana tu marro igo aha bala hi ya au be bau ki igo be hi au here hi me hi bararo ahi na ota pamatal ahi ni hi hi matanga ba hi amba ama hai wi mu puso iau hi asa hi ale lai umatanga hi ke leba biroto bosa que leva ali a tivi bosta ba o tivi teleniabu ya sana pala loma rata ha mai mure sana pala loma iyo
Abunoi tariso kulei buli. Okay, baba ni pinaka hina nangono umbutai kumehina onruka amaku hina inaku hira hetia amaku to ho on reso kumbulau mai su himem to so to so ana bai bula boleh kan ibi barombu kata habuli ser to so to cover iko mera bai kabiling ahina hamem bale aon rabon ke tole so boleh ni bale ke raso iko ra umbu ra maua himem satu bihilai ko ngon himem ya bi adini himem ya bi abelin him satu bihilai iko nake aku lah aku moli buli na bagi rosau ngangane aku ke marro yo boleh make tole aku mal tole apa misalnya father figure and a parent for me while studying yo heru ka nangon uzo kami heru ko bi alno hina tunga heru na bos ngaba humbulau Abos nga ba humbulau sakit to ha igo inan roa ngono to be ben halu ben ngon angane one ba hi dedi on ro be sa hi ba umto on ro be sa hi ba humbulau na bano da ba na ume hina me kir iya wani ni hina okay na bos ngan hiru na be sa ka bana horo na lomani lecture rooms na lomani mall me kirane na bul ngani afi bulare sa ulta pe ko buli koi me heru be me obi ala no matangan mes senja sebe chat ahi di onas nala hawa ba kumblaw yo ngona okay sam ersam pahi ersa tete umi balanya yo mali ambahi ro wala nga kau kerihi mehi akave hi asasanga biro mehi bambul bula ahi na ale amarro ini ota tubi bosa ba ota tubi telenyapu belena iko ngon erna mate hila erna ba arma ira tubi hawa merke ba arma meketun mehi na ngona hi asarani sa uhu membale oto TV bosa hambimbi mehi bebu ahina mehi bambulambula ahina ahena marro igo oto TV bosa bale na igo ngona na killa bahina yasa na balolomo hanga to abuli hi oto TV bosa oto bosa ya na bilaha hi umi hi alaiso tunga singo iguli mena tunga mall ngono may parmatan rupas hinya wida tunga so ngon ngon alawa paisa ritu nga kahbol ser may bulare oya maki mara we rikalo ko umara oya ni tunga nalomani bunwali ngono may serner kay hana ngono ra ona bambula may biya we amber ala nga yawi ni bulare ima hiasa sama sarunga kan ata salni biyo kan ata behi lagi au hirehi na umbu mi balai heroni at least give a chance and a lot to encourage teaching and knowing of your the Fijian language, standard Fijian language, and also the your dialect if you can. Kaya ko na bunoy taris yung wala na hinigon yung renusle ko mo na tubi babuli ko birangon ahir alang maua na bosta ahi ko na babuli ko na bosta bawi yes ya hambi mi ahi lai ko tubi bosta balang no hambele ihi ahi na ilangon na hi na mate hi na mar mi tu mar ko hamen bale ihi balang ser nga hetay TV mo na hamen bale ihi o tayaw aba meron o tayaw ya ama ako ya na habunuan di nasaranga nang habida na manibuli ke may auta ka kalas ko bernang wan sar may Finlandi may Canada may Amerika may England na besi burbura ra buli was ko babiti nakangar do to kunay son itumutumber to kunisa ngor ko sara itumutumu ko na tamba bata era gitu kuna awan diba o tamat ko tamango kitinango merwa posibia unanong kupas right? So ngono talaga tumbo we are making the excuse for our children. We should not do that. We should give them a chance. O talita ka na numuto ko naman give them a chance. Yes. Tinawag ko bunway taris makabirongan ni mira umbu may balay so matangabi ukui na tuti ibi na bi ahoro ni takahara ukui bi na tabiasin kuno apa may satu badal makani satu bahawali ahina may makani ba kakaina onra babuli igual beta buata na bosa ba o TV bosa bos matanga pa bi na TV bosa ba horo ya sasanga ako kan rabahila bosa balay bale tunga mo na ba mahia umbu sa may maapuli ka na ko o kaya rongo ra na bosa balay si rongo ra na bolo balay amo na me baro agina u na hilaha si meja agina u
how good they are academically. Ya ora ta ko bi ami gila sila matang atu ngalala mehi abis agi nalang balile ata makasama mehi tima mehi maro agi nan mehi atu ama have we set aside with this kind of culture, with this kind of language, mehi amarro ya bale angon na hambale hiya eota aku bosa ika ko yo marro agi na iko ni rodi bosa agi no babe na agi ni agi ama ku ta ni selia no le susume na horo bale ano kile sume no umbu dahe o sa umay ko aku bosa abuliaw nagi ativi aki benga bi ugat na ko ya narani tibu ni kala hi ama oba o hi akai bi yo ni atolangan rahat ni abosa ya sa hilasar nga hakoy ngoni hakoy in ka ba aya sana vi ya sanarani bi kilay auto ugina kaya ngono hiru sabi her iwan ba hibun bay tarisi biso ikinaw tainga na ta TV boss ba na ta sa abi ini amarro ahina we celebrated that we are people with this unique language, with this unique culture, and we take ownership of it. Kapa meota, kuyo yaw. Amarro ahina, we be proud of it. Kuy sarang yaw, kuyo ngoni humlaw. O was sarong ahina kuyo da meme kuyo humlaw bal kuyo yaw. Makal nito kuyo, makal ni bulay sarang ahige, sige na kuyo sarang yaw. I'm taking ownership, possessing it, and embracing it. Balik na biso alangan ngono ko na to ikumay na tunga ngono kaya makani karon na bare na level biya ya na kisa nga may buhi may asa kabikin tunga kaya sa na maambera okay kaya ngono bunoy tarisi awam ni nakaki interview alno akin na hinakri membale auto TV boss di saranga dari parte ke binak saranga kemni chupili ni oni sa buli binaka bakroy ole rawat men mo buli may balangi ya ole stele mai o se bos chunga no bos bakumula ndura kaya weekend men takuni kema satu balangi kem sakuni yang baki sesti balangi mesa bakasa sa sisi na yame sa dabe bos bango tanda satu kuna kisa usasinkan apa sa babiti sengai oke de tonton me dakila ke ole amba ki rusa ngabul se tol sangabul me Alaska tonton mo se kila changa no muwasa ya ngano bimbole le signi ko o be waseta nga saran dari chungmengo dan ngutuko den ya ordo tukuno ira where's the road to Matadao oh no dar kena viwali ay dar na mga oro pampul mata viwali mata bertanan no kunita metele we iyo engay tempek ngay mata on tempek ngay in this land sa Australia gelis tal mai saka kelmailan saka ko where's the road to Matadao God even I kor sa ama kules may nahuli o ate wa ni balda ka kan ros sa abal may biyaw ko sa bas may ba Australia si obos nga ba English lang basta English ko sa slang ang ano ko umay bi slang ay bi imbobo di nasar nga dar kana bartek ya o manibena no talaga mo mewasya may nakito tu menislandi ko sa kito chukoy Hawaii yung kaya binaka chupili ni Islandi saya li talaga non robosa na kay Maori orto talaga Hawaii saya li talaga non robosa baka Hawaii nakango sa gamere di chingko ona bisa takamanda nunggu background mo barita ko so nakarata ka so ni tumbu na so nakadze na non rakad guarda ka bisa ngai vale na non rabina kata mera baka tabuli na bosa no wili kai na bosa ba Hawaii ko na wili rata ka nga so na stay home moms rata ka nga no wili na wili di baka Hawaii bikim ni na barong chikumay ko na wili baka Hawaii okay ho kahi yan ang dua ho kahi elua ekolu eha elima eono ehiku evalu eiva umi gona karsada kaboy umi na tini dagere gona non rata kabo seranga o iran na tinani ngoni vale stay home moms rata kabo seranga na non resources baka men tua go bentuangan na design rata kabo ngai bala nanu makina mo
Bibong kiti bira na Iya. tinaningon si sombe ka nang wanira sambi ubulin tole era chukoy bale rasa nga ni rata ka nga non ra Iya. chats Iya. watakiri bale raban tak nga na ben kachi Iya. ran roy ni Iya. tak nga gay biukin ko ng dua Iya. sa gay Iya. ngolmingo rua elua Ah. totok so nga na resources lalay bango Iya. maybe bukit tu bira na ngani bul siya ng kasibul tungay bal o klan ni saran Iya. to ka bawa sama o ira ng kasibul na muribuli so ira na matani viva early childhood Iya. iyo marta ko nikin mo bimbolekin kaya ka o ira na Hawaii dara ka non rasa sangat takachiko na kena nguto dok mera bambula talmay na non robosa iya o ira sayali non robosa sarasa sangat talmingo yo kenda to ibichi metusa nga me kunyali Iya. Iya. asar nga na bimboleli we Iya. Tinawdo ko kunway taris tinawdo ko. Iya. Pasar nga nakau binakatamo bimboleni kina kaya makasora binakatamera kilase nakapakataba se mo soli makasamayani nakabitartar nga mayro nagay soli makasamayani so na nakaratakaban ng gas ni buli Hawaii na non sabi na katatal mera bambulamay na non robos pata non robos sayali na non robos nakbalib sar chupil rin yung pamalantak mo nga weekend na nomusasanga baka bultor da kina tabi ba muna na nomubela ko yung Australia sa talong takachuma nomula ko parmata rani wasya mo tamay mi kema mi bulikin na nabarorong na nomusasanga baka bul Isa nabale ko kunway tarisi o yaw siberili Australia o mabuli-buli umay USP lang ba na kuno fo mo biuhin na rotolo ato nga ikaw na ki rotolo sember ni siya makahin na bihima mi lambasa na ngono na opportunity may himay buli nga hinilambasa na University CF anyway ngayon satu na namahin nga asa buli sa nga koy bakaka asa nga ta buli may apasig na ta fombi uberan ni fombi bala may alay subay lalo kila ko subay may alay subay bala city alay iwane bure se ihirawe hata meron hiya sa nga hinota tabulet abuli himam tabi wala hina himam lakoy overseas over the sea over the blue water may bunali wala nga over the blue water to bitilewe over the seas ingon na buli nga may USP mainyo ko degree ngon na Bachelor of Education Literature and Language Lucas ni buli ni boss babalay nya kay nangon na buli may hinaw kay baba ni nangahin ni ko kas ni buli Lamas College andro hilan ro solian ro so kas ni buli alotin andro tibe himami andro tibe hana ko mami bola her na buli orta hina university ro kay bola oyo matanga yo mama ali buli da walen management o heki aro abolo biyo tunga ku kastibul ata mo tele buli da ginalen management o iko ngone re na busi babalanya yo English marks is good yo o hengo na English marks he good mo na ngono elesbiro na babulo ina na primary school na wili bola na tapos so sayang nga behin to bitig sayang ngona balani salay barehin kay ko may na English mark abolo heavy ulta mata haba mukas tibul ni pas babalay iwan ako manisa nga kay si una na scholarship ni Fijian Affairs Board sa nga scholarship mo na kawrawa sa nga biro nga nuli bahi ulungan ay lawdala dahab may ang mga maini ko maini bola inambahi o salis may bata kata ulis almi lambasa maybe karabial ube na roho ribul lambasa sa ko huli sa kay sa abyo tunga festival may USP o Dr. Rusiana lagi sa inambahi lahan no hen horrible bi babuli di na ka abulo he chpili igore ni maabuli mana ko obola sara iyo aw na kay buli yo mana sao med me inambahi may nangono si kami bola hina na si kami bola 2005 sa kay 2015 ni sa kay sa abir lahi Dr. Lang so okay ba man binahagi na iwa urang ay ba ala ko may se amma yanga si amma soli bakal salare si amma era kavo ubira arayawa mera kavo ya buli kana osimata ka abulo heavy ya ulta mata mabuli kay lahi ko may ngono me demo he sa hasar ungam ya form hay alang nga habol nga biya mo ka nga kupeni ka sa ngay ha kedi a form ha auto ha mai o balewen ha biro meleda na kahi
yang mana iko ini yang bah ya ni kami wala may nama ini degree ya kau maniles biro no le habaku au buli may ngona au buli iko au eko buat kina biro nga tunga au sekei selibia tunga tunga bikaran taka bo aba meu head of department first time brand new HOD brand new school hena tunga alia bali makabio na bahi wana umasa nama hina iko ha olni urunga sul ya and also pregnant for the third time expecting my third baby maki mga sama hina wana and on top of that full time teacher ke horibuli mabiba abuli hina ini ha olumbe ha ku kasni buli anaku department very big department and wana meu ke le buli birona o iko ini ambahi ke sa vista wal ni buli na university menangono se buli hina na rotul hatunga awo ini ambahi sa vista bali salah nga may hani online ha udo me abuli ta biro wala ni buli me ke menon jekin at time abalo me angone buli bo biro e habo be hia ke habo biro nga ni adult le na itu nga ani me asa kayo ina may high school ka hi alay buli ke ko sa tunga ala boleh bo ni asa adult le na and hiya ke sana iko me beroro ozo hoa bipo no so hi ave karabina ta be ka na bu vale be se ni gorre imo no sale buli kana ko sama ni le subir mai o mai ta iko na horibuli ben Ministry of Education kas ni buli ko na rotul ha ingabi atau lebih tunga mani hari no bikaran na university ni dari Lambasa is Lambasa campus o mani sanga ngona kau roni kau sema lang abin ro au takata iko hina na rotul na bahi rotul ha in hawalu ro lah mai ro tunga amba na mai na Australian Fiji program facility ya ro hani Australian Award Scholarship na amba na iwi ya ro lah na campus nan ro le basabu uhu na bale scholarship and rotu selia mani kakak ko man Australia me relibuli hina ira aba soli scholarship behi ai aleni bono ivi me relibuli Australia bena buli makan ni baru ahivi oyo ngono barro igo yo ka irma ku mane buli o tambe igo barro igo o maksara igo ni lalawa no aro buli ukina no makani ono ku o no boleh ba aro buli ukina maksara yo o barro igo sar lah o do hangone sao ya ba abi wasi san o susoko ni ale kon wala na office ni Fiji Awards o saki ka ba labi ni ang ro ba matala na bro the flyer the brochure o saki ka ba hena ko ka utim sar uli na aku ba wili ngahin o ba wili hello nga na hare ni ato wili he ama kanito ale ba hinawili bola ya ka bole nga ka hiya batim ka hiya sa tan sombe be hiya parong igo meni ko ka ba wili ka sombu ko ba wili ka inama ini bola lalai sari tungana rodi be bangona ka bole ugina mas arts TESOL TESOL teaching English second other language TESOL kung sa may bakasamuan hai ko ito nga hai o ba hena lain ba hena amban ni buli kan amban nakata ko da hapo ulo da mata no sa sanga no her scholarship wani hina yung buli ala nga may babalay yung bo tung ala nga koroy sa nga may balay kau sanga kau balew form ko arongin ro la ko buli mai ro abola iyo bala so scholarship bin may taris ito iwa amban hinimbula manambahin ako 30 to 45 kung arongin ro ulda ba makan ditungahan na leka hiya sa above 30 na ani ka sama ambimbi o temba hinimbula kaabolon ro maka igo sanga nga may wala for may karon na mahuni sala due date kal nakaka hini ko form una online kan rusulia may na link kung sa nakaka hinasar o nakapasarungan mo na kusang awal ungan usang ay kaya to ba obo bole may kiasa nga we opportunities so hiya makan hila at tumabindro mo na igo tumaharing mo na igo uhuhiwan na na atol may bigo kaya atol sarungan may bigo bi baro ay ni urang bigo like your next best opportunity or your next best goal o man sanga ngona ka kilaho iba bula nalo manyambahi ngona rotul ka inawal kay bi mamanyambay ko nakan rosapol may ni sarawa oyo maay ni wasi-wasi niyon ro
interview of sa shortlist ngona kay Australian Awards very competitive sa ama kay makolangan yo man obi tumalu wasya wili abo ni scholarship ni bono obi sia ama value form yo maini ngaw no sasanguhina matungangon no sanga chevening scholarship madam kay aboli mebia bola lis mebia kan bola isa muto mo ni amran kaba scholarship koy bale amu makan ni bos babala ni se igbale leira bale lunga nanga ira hena taw bale nira ma England di UK wal GPA se criteria no level ni language proficiency igbale leita kung mani babi na binahin ko okay sama kan tunga lekangona ya sila nga may ambol sanga birtunga okay, babi naman na kung tabi uwana kung maniwili-wili bulingan na ihinipet mo na kung sara aba ni huli ni boss papalay teaching English as a second other language. Yung one sara nga hi-IB yung makinata mo sa boss papalay karon yo tapos it's our second language ay survey hiya to hiya kito na numay ko maka ako first language ang boss papalay yung balan yung kay umbungamet ko sa good morning, hello mommy, hello daddy. Maka hiya kay mainyo to sa TV wasar nga babi kaya nga na komunisa nga uwan kan sabi kami may biyaw ni sara ni sama ni oso iwa nataka akin ni scholarship wana medo wasar nga nin sa sanga menro ke abal may biyaw okay sa meet ay kina criteria koy sa kay nga ro bayo maya university ko herherhina ingon na balaan ni ato susanga pa na scholarship mo na doon sila may all three preference of universities and programs may abulawan hina mainyo ko program o mahayam na wuli the translation and interpreting translation and interpreting matungan niyo ko banana no ni bulingon ayo nanu ma bala nangon ayo matubuhay ko tunangon mabuli-buli bigi o mama ambo okay nanu mayaw ure mo buli the sign language bala na tungangon na relaha lang may buli bigi ulang pasa irangon hearing impaired may hiasa pa para hini hiwan na opportunity na situations henangon kan abol me maka ikon amro ni buli ngon balay ko makanihilatong ala foreign language andro abol aron yung may with foreign language ko hila ko abol yaw amakan tunga foreign language ko hila gilang ako sa babalay bahin ako sa babi kan ro abol makani foreign language ko ikon ay only ako sa babi it has to be either Arabic, Chinese or Japanese another foreign language like that kimotukul saragana mas makumulaw Iyo, hanga na kay haron niyo ko choice so sa kay mani balali natin sila University of Western Sydney University. Kan rosabol okay saron ni sila ko scholarship sana kay next hanga ko warin na iko mo bayo ahi malibuli ba Australia. Mo andro bayo ahi ni ko Maya University. Hey go so apa kay the criteria. Ya kay hilani kay libuli balani meki out Elsa out test hera ngona igo so ha meki pirawa igo ki ba na kina igo abi pero akin urang ni ronin ro bayo akin yo Maya University mole bulan ni benro I Parramatta na Western Sydney University na lamani ro ambahe mele sang akin na buli orbahe Masters of Teaching English as a second other language yo wana me obola bun may taris makanihan na hikena Misalnya buli mo ba kuremen na teaching English in second other language, mesa auto ho kubo sa babalanya, mesa auto ho, mo bo sa na mesa perfect, se mo bola mesa perfect. Maka saranga. Ahangay perfect iko ko abo sa bakong bulaw. Abo sa bakong bulaw. Abo sa babalanya, ya se buli da auto ko iko nga, se buli da auto ko iko nga. To bola maestro ira abale kerto ha. Kurlu amu tunga habe kumbala ni amu ni memuti. Aba nga natubi wala yung minahor ito tunga hilabare ito abol umay ka na hena abol makan tunga ha ko remu ame mutilu o maabole ni ko ike etina ni awa ko na sa babalay sa hila hina yo se makaingan ni audo kumpale haron ni ota second language haron ni ota bosa makan ota bosa ute se ota bosa auhe ya lang nga na alam no ni sa nga ha may
i leibuli Australia he ngona lesbir nga na wili bola he wa maka he tiba inga ngare on roi bola ambani os aid Fiji program facility ada fly andro sai ko nga ko itu nga website andro also online for Fiji he maka kan ni wa wili ka bare se me wili ka me wili ka me usili aku au zo na wili ka andro wa mafala ben ikini petong na he wa dala ambeha maani vosta la laingona okay, a master's in teaching English as a second other language. Iyo. Bala may hen serang ako kiti mga hen ako ko sa kasalang serang ako banana no, yo ron sanga alang ako. May ikaw nga bi hial nito bolem-bole, hiya sa sanga. Yo ron nga dio ikmeni ko he. So alam akali opportunity lah may hen ako sa mani biha lah may bimiyaw hen ako na yo sanga wane. No. May hiya to bi hial nim bolem-bole hiya sanga. Hiya sanga wane ha harre hanibi orda hi. Vina havin way tarisi. Sa totoo kasarangan na bibawang gitya so mo na bakanda lomo rotu chupile bakanda kan. Sa singrocho sarangor sarui verbiao. Ko bakan tuan nila kami bi ko na ya. Bita ni lo manada mo de sekan kila na manding yan ang gayno mo may na kana po sa beka bakanda you have to be in to win. Mo bita lo manada meron yung gayluray o natori se maka iyo kena yalo nga mi cukup bikenta menta cukup bikenta na lebih tokon mi cukup tanga bikenta na litaro pati kena yalo ni sasang bala ohi abambi ohi ani ama ahi ato birogrofo bi ato ngalwe culture of silence is very strong with us hena ona ohi ubi bau ke ibe hi ya ba beli dira lubeta ya ba beli dira bare breaking away from that culture of silence but not mereka aku ni basau sa ahina sera to be too abusive about it culture of silence just breaking away na hena uma abola walenga mehi nangona itono mehi ato bosa da hina na hena ngona itono na hena ngona etono ma au na hena au ni bose ma au wale ni aro ma au moroho hina oigo may roho bi alangagi na hay ko aroma iwe bi alam ko hiata haba ibu hina abi ba ko ibu hi ayaw mahena lang ko rio ko pakasama maka ayaw amrobe wala ibuli abasarwi uita yam akalibuli hana ko ye mahena ngono ko pakasama na form va nangono sa abol kinabiyaw amaku ko masali form ni may lambas sa college we hiya uy lambas ibi si bonole bi hila pare o lambas sa college maka alangan ko rubul rarawa abol bi ama ko yo amrune buli here mbele ko rokor buli ni buku yang na mindset au tai nga mbele hi ame bisawe au here hi au tai nga mbele hi ame bisaw ni bunoi taris nangono masa out me hina ku madal ni bi aro hina form 7 nangono kit laho ko me hina madal ni bi aro ni form 7 sama kani hambro himay sao ya Facebook na mbele ma tai bi to hambro himay na richo madal ni bi aro hira hina ngona pasti yo ohi o mase I think how we be ni ngone buli ra bole umede hi o na pepa ko sa dur na university ko sa dur LTC ko sa dur advance na ngona sa bongi ngona makabatungan ni ngile daw na bongi ngona sa pasi mai sa tibo kena ko kumaka sa aboli mai ni buladi sa natayo na result na be ko ni buli kay tunga inakulela ikuna ambani bulu ha ikuna madali beron ka ki usaher gersar kay ti matangame ama ko ichipilon ka ko umbu ti patangame ama maka vida kasakir ek mebio namboy ngon sa ungan na rumor ini maabor ngon tunga ha ngon sa abol ser ma mu maka koy o sa tibo kena ko kumaka sa kay hena ko al oya ko bosa yung mahilani hena ko kumaka na form 7 yo mabuli bunway ser nga bala era ama abu nga buli erto buli bunway yang on mindset atau mindset belahi ame tu maybe sawe me hiabi saw me positive ha me hiti membele hi asaranga ba kai hi individually ni sembera ni ra tiba me ama ha membele hi hi asaranga ba kai hi individually me tibi hi una tungat inga au zoho tunga inga ni kaka inga ni rawa me hi na ngona tai membele hi na kai rawa hi asa sor-sor nga abiyo na Andre o kata sasangay iku biki ayal ni bolong narawa ko narawa na hemona ha way ba hen ko ba ko talno with the piti hi na bila be hi na miki bisa hinata hi nga membel hi
Inga membeli auto tubi horo, inga membeli auto penuopi. Kena bi labi ikina, kena bi kabilinga kina osoi makai. Serangan na bunuh tarisi. Iya. Nah, kuna kembali besar cupili, itu tidak kaya. Me bisa una nontarai, mentarai na sana binakai, lepas nangona, anda dore itu tungan nonton malumu, sadar itu ngau, au saul malum tungan, tu sana ngona, nakada tu ada cukup periten na labeling, we come from that time of labeling. Satu kuna, gor nangone lia, se gor nangone pasar lebu, sa kambi tu weekend na label ya, sa dake bakanta pambu tu se gor nangone rava, nabi matangali po se taruh tu weekend. Pasar nga me bisa meno po saya bisa tu kuna ko nangone binaka se kisi pasar lebu tiko, panta beri, cuko na kita kata kambenta wana kavira, me bisa na nonton bingkarabi vira nangone vale. Iya, baka madalaman da cupili na numubing karab cukup bilang bahasa. Au klan di sa cukup bilang bahasa USP campus, pamadal ta kamanda na nai tapi ta bong karabatiko ka utia ona kay tarong ko tali si cukup do na mukavi, rai manuele buena buku ni enrollment se bena kadi na bakikatumay na cukup tali so na kau na nganrep mawasya. Pamadal ta kamanda weekend, na tama na learning specialist. Nagwale bunuh tarisi. Nah, abi mio barrong mai ba mio na kay barrong mai ni ya ham rekoi na university ni deba mu apalomata university rong lewe sama tite igo mana bi krabi na bi barro ahi igo ni buli orsahi yo tunga ham yo barahi ni igo ni mio ngoni buli ko gina bi ya ubu ya barrong igo mani huwa bi ya hani oya ku dakha igo penatunga ambana lewu alanga na iko student learning support department o hi o bikarabi na hi o iko na be boleh hani imam sa iko ibi na be pacific alenga na sa campus ni university na sani na be campus sa iko na pacifica o abi o hi o me hi to hi rangon buli na on rada ahina aha membele on assignment he provide ahina academic support. Oya na kuna ku abi lamba sa campus ayada na ikona bada ka na university learning specialist Yo to maro hin madala hina ku zakha hambale tunga hau ali ahina tunga ha bo sa kita bola una bo sa balang passionate about hi ali ahina me hi abu hirang one mehekiti vanir sa raw andra bulir sa kabi bola sa kabi kuroi ke English ya kika weo mambobi buku me balila ibe na sasanga ngona yo na university ni deba iko hinatung amba ni bikarabi wana be me warong meni kwa o seringan ba na hor ko imbale amu pamadal sernga vira ota ira lubeta si abira lubeta re ko na tibi hor era buli ser unga ngono ko era online iko mai na university ni deba me banga hinabare Abi karabi ni university ha igun ambanen student learning support ohi to bibu ki na onra dakha kini rangone merda bare onra assignments ya onra homework ba igwa wale ni buli ha hi hila ke iko hi ama hi ana ata hila ni hi willy bola hi willy hi bosta speaking hi abarrongo listening ba na ota to bola listening, speaking, reading, and writing ngona learning skills kira auto assignment iko na university ni deba manabi makalibuli barro na university ni deba ahen assignment a foundation ni assignment ngona iko may ba awal ni buli hako yan balmbala ni ko na may buli na university ni deba na tunga ngona na arungi be ko kere mo na wala may tunga assignment mo na present present o ambanen ni bikarabi ngona na babuli dirangone ni gusto na lebosa ingon mo na udahe upama au ni gusto na alaw dahi na mu bos mu pamadala ingon na pamadala hina mata may tunga hina introduction lay tunga ego main part of your presentation of hina uma uni hayo na pamadala hina isawo igo na kid hab alma mo conclusion mo na apol alawir ama barong igo ni hay ko mapamadala hina igo hakoy hangona o hi obi karabi o babuli dir sarangan merda hava round assignment bale assignment ngona na rame hinan ramaka
nira habaren ramak on assignment naki se on ramak rere naki pas ikina bare on lesson ngona and nai now alangangona erra on rabuli bale abuli na investing mak alangan isau rawa esau lebu ke hi makanira da me makanira me wuli so hangon na ambana obi karabi na ambana ni student learning support o hi obi bu sa nga birang ni wuli we are student oriented, we exist bale on academic support on buhay on sangay mera so abi ira lubeta ira uta ngone bule ira heda ngone bule ne vestimi daba na sasanga kina mera apa rian rabuli bale ni ogila iko ni so le ko buli denre iko ngona ki abuli iko kina koi tunga wale ni bikarabe baro hina vestimi daba ne so abi hina on buli ha ngone rabul iko behi owe yo hi eko iko ibn walebu USP Lambasa campus iko sarangahi na bikarabi koi o yo ko bikarabi iko na bira ngone buli koi ina boliho ina hon rave mbo madua erto I bunwe taris erto email mai erto abol mai medama o kerkere o hi o me bo madalahi na yo ka ni kabadala aku ba madala o yo hi o makani dhaba assignment o hi o ba abuli da wala nga awale ni on rele dhahaba on rele dhahaba ngona on ahena dhahabi bare ahena bibo no iso merbakare amai hina me buhia on dhahaba ren assignment ngona ha hi o durme hina hi o ambana ni bibu ge birang a student learning support abo anir sapa kakar iko tasul metunga assignment ambale ni o bakila iko nirlah me na high school nirlah me na university aba itunga alate lewe tunga high jump yo ngona sabi baru ay alangan hina university ni diaba himam sa gila iko ni miona lah me na buli ordahe eno biso balila ya wal ni buli sana lah iko ni lecture ngona hi o abuli diray o ngone buli di sabar rong iko be mo lecture iko mo bol al iko nga yo ni sabar lo bola iko na makani bola auto ho ha abol iko mo lecture bala esonga ha o he abola mai hambimbi notes esto ha hena re ala no hena re abo hena musba bala ngi na re hila no hena digress ena dawiri ala hena ko na pamatala iko na makani bola mo bola auto di ko sabola ala nga mo notes iko ron bang ay kina ale si wale ni bola iko na ron bang ay kina bala amor ni kabo o mai hina haba madala hina iko o kas ni bule iko na bang ay kina may note taking methods branching method linya hena wale si hena wale abo alenga ni resale wili bola ngona ambana ngona tungala nga halele ki obo abuli dai ni ni resale wili bola mera wili on textbook ki ona ki babuli dira ni sa wili ka iko mo textbook iko na ke haba note making note taking iko barong iko be mo lecturer di ko sale wili bola iko sa nga ba hina mo textbook iko sa na ke haba iko mo notes ngona iko sa note making yo sa bola na no mo note making mo karaw na iko mo kuni bola auto alam ya chapter lakala ko sinebiro mo bola bang hina vida wale ko eto nga ha to babuli na ngona iko bang hina nga wali maaro o ya WH on question tag nig sa wili ka tungang chapter sebi mamani chapter iko ron ke bola hu ngona ke so ma o de ma involved when a chapter koi awat atau pematal ahina awai ngona ni kesa ta ngona ngoni buli okay sa soko na iko mai membale aon buli bena chapter ngona making notes to tungal ko to rendre ni pematal ahina irangon ni satu baroro abehi ako hi ato na mo nga ni asale listen me hi na bagahina talinga ta me hi yo ero iba skills involved even with ero iba skills eto nga hearing eto nga listening okay ta boleh berai ngone bulihan na boli kuning sabar ro be mo lecture asa herego mo listen bale hego hia iko na ronga inga tomona ha ko to mo hena ko ke hena langa sero ke soprano re si alto re hema ko ya bass yo ni mo listen iko na ronga ha ke abola iko na ha ke na kabo ko iko sana ke ron hitara ko istarnga hanu na kila na lo ni mata ko yo ro iwa hena skills ngono ya listening to si abehia ya to ha ba ngahir ya sana no maniga sarnga ngato mai ha salis ni iko ngona maka lebu ali ko kana wale ngona makan si auto ko si makan auto ko mo barro si makan yo ke auto ko iko ngona abarro ngore
me dah hi tabarrong ki asagla igni ki abarrong bare mana hi ana rongo ka hi ada hi na to ka ba ka hi ana kerni dhahaba ai ovo tutun me hi dhahaba si ha me hi dhahaba bisa bol mayo kasni buli au kerei ko me lim sanga bulu nga po saya ubosa obolamay yo so ngone ki asali bo wili he me hena ko asali sanga bulu wal sanga bulu hengon sabi dala ken bal bal hi makani barrong bare makani oto ko tabarrong kaya na bunoi tari si mo o mana wala nga balila yo kito abole gubira umbu sira kuidampa era umbu balubin lala ye o kita abole go busar nga may bale o ta budina igo si o ta hina onra skills ko ye onra wale ni buli hakoi abo hi ala tungangon hi alu hi to ala ya to reda me hi to ala irangon me uri kana stoa sala ala yongo ne meri kana sto le buli ama mase sekali buli alu mitunga se me hi ala meri kana sto me le buli rich aje pembimbi ko to ma au be hi la ko le buli ama Vodafone $2 Vodafone me mai top up kali semua ngone ka buli umaya ink igana saranga ne sahita igo hi umbu alis ni etunga me hi asa ego saranga kana hi apa mata lagi na bare ngone lewa sani $2 ink bale au he alanga nama amrunga da bare he mak alanga ni ma bare au taba mata lagi na be he alanga ngona bale alanga sarra si abiro ha hi obi babuli di hina yo makani hi obabuli da walanga ni wili bola how to read wana sa honro umaya primary high school o hi umay viva taka hina onra apa abuli dia skills nerawa nira so apa hina igla mera nira cope bena wal ni buli orra nirtay buli may na high school sir adult lana di na buhir au do mera nira asanga mera onra buli yo henga na hari hina ambana ko hi obi karab hina student learning support wera umone buli igoy lambasa igoy wi na campuses ni university bi wahen na level ala sama in karwa a campus na sini Pacifica igo hina ra ko kuidamba era SLS iguna we campuses mona na bunoy terisi sabi na kawan levo kaya bakati ko sora bi bitartarani bi kemni chupile raro na bitartarani bi kemni USP lambasa bunoy terisi rara serna rara ki otunga ngona tunga ha ki to babuli na bi o liuli me ki to bararo ki na Australia ai o contact meron ni rabi kap me ki na lini bon hi o buli ngako tunga o Facebook page ada na the University of South Pacific lambas campus he maka me ron me TV ki o na o office na o balini dahaha oyo iguna ambana ni dakhdaha o kebin baste nga basten le kilambasta maka tungal o ambana iguna mall na charan mall bokoy lambasta me gila bare maka me kebi kabi nga may bibun way tarisi me ke ban remay heman uswa pa aro ba ar me bale bul ordahe se me buli ko ngona ko me reda bibu ke me bale am assignment me huni rere no we kam may ya be bugi agina bulu mbele imiyaw na totoo ko makawatsi kami sa matalaw na rong italan no ni kuwa kana binaka na bakasigalebo beira na bakasigalebo tsika na tigin ngonong ko binaka bale besar chupili Lulu Simmons na musila ito no mongona ni kuwa mendor may bitalan no siyempre nga ni may tapos solito ko na ngauna kaya tiko isobya babi ni binaka beira na buko nilingan ni besusu kana bingarabi solibi kam ni na no muni tumbo ta kitiko mai kana no muni buli kana nakadaka sa kana ngonong ko chupili isab na vale bu no itarisi au mata apa bin bin nga be ibale na linga ni besusu au sting may be o bu vale inaku rakutun family ro am akal na bibia may nangono se umbuta may hina me al inga may koy beina o samay uman ali ko bikarabi o tasel sa lekawan na ole bagsawi ro alanga atiku ro to bibu biyaw bu vale alanga baway ay hina na siman si Bair se kaka bamimbi alanga bi o kede ambani bikarabi na university ni ide bela boliku ba hira kede ku idamba karaba iwa da alanga da ba iku
na be seni be ambani buli ni university na seni na be campus na Pacifica bambi bibranga na singale ni ho ma babini pina hini ram buli sok ni buli ni was 8 awards bambi bion ro himemeli buli ba ambal etunga ngona brendre sera himemeli buli hin tun magina COVID-19 himam ke tobi tibe himam tobi hawai ahi himam biba elka ahi ko Mami viva el kakahi viva hi mami mami buli mami lesbir mami bu bale merone hi mami mai yang mami alai uan mami mai bule hen hawa o inga wa bene bena hina igwa menro ba he master bundila na ngona rekoi ya maybe alno igo hina ba he ya ohani rere ya samai siama ba biohani na ba apa aku ini bi alanoa aba bina hakin alanga tunga alanga abani bebugele buto so abi her uba bale ko yon o sokol nilo una bas miracle center ay o talar to baru ahina baka bayal we yang on to bibu ke sarle besar biau ko ta ha ba na ro bale en singale ni kwa ahengon na arnab ni gua be me o do ha hile yau kura ngone buli nah balevu he ikla makin badal ha to so bale ki abuli mai ki atu buli mai nabi ka hi atu so aba ki we was say hi around ni we ba orda he ahe na arna breni gua ahemio odo ka to mai bosa iguna pa apa awi abun mai tarisi rong reti na matal ke nabi alwahi hengana medama tarisi ba mina hin mundu ke pahi masta pahin rugangone na ngona reko ki atur uru sur mai hin mai bosa boli na mio bo apa uba silo al ingawane bi mi odo fa urang hena maram bale saksa so rong ni hau bola ni gua ke rehina ni boso i bosa rehi iko ena singa libre ni gua na abun mai tarisi sa vina mundo pak lebu chupili ra lulu Simmons vina pak lebu sar na no sele tu no ngona ni kuwa mongole mai mo mai talan no rongo re na italan no o mai wasevi ke mamir pak vina chumengo na bebekani na rasema chubakan rai bua era pak rongo chumengo na besi buru-buru ena no kuno chumen na kena rongo vina kana no bos mak bulau matato vina kan dine ni usala gi bakuro idere o se sena tungani ngole da na bunu ati bu mekina gondo na kain do buli ke kina weekend ke ni to ke ndo bakarong chumini kuwa miltel ngakin bike ma mina sama bayam bakitu balangi and the baungeti ke bakata lebo sa bakachapan se sa bakachamani se sa bakaputukali meka kwene ngule da na ndo wasa ni sutu kona ka wasa ya bakati ko na ilolomo me bir na ndo kasi meka menta ka kwene bakawlen wakalo ngatataki ke muni na kalau chupili lolom sarbali bi Mr. Simmons ke to nangone nita katuni nan tolong narare no ang bukay inandi keto nangante sara ni lambasa dor nangante sara madikia dor nalaktan ngay senganga dor nangay takos ya di may kubulau Saturn yo sa ubara me yo bitikome namyo ngati amay abi mi ala nga parang mani ko nak sarbali bunu taris dahil mio sar igmen na brene ko mio kalunga so na kamad martili tumade naka tumade bilang basta naka sa rong pinakadina na vitalan no batike chupili na lulu Simmons na siya matiko ko may lambasa iya ni samay tapos ko na ni vitalan no rong pinaka na wono nakaloko na kabinakadikuwa and then wakarong tikin na binan total na bulan mari na matay ka ninga isema mai na may talo no tiko pa weekend and na ono nakaloko na ngon may bitia da rongatal madana no ser bua and no to ser na da deliciatura mento wakarong tikin na kabi na kadikuan singo wakarwai na karusa ng bulisi na bula o November runon to luro sa ngul katua nakapakalebu sa repakalebu sara no munisya mo mai Boleh may way nono, Rusiate kalau di biti, boleh binakan. Boleh may way nono.
Sebenarnya bakal sarvi kemnina sema tiku main sing benang ni kuwa na bakal lebu na nomuni bito ko ni main ni rubitala noa rongo re wat ke na nonto bulangi ni kuwa Chupili Lulu Simmons na maramani na malata kumbulau mbua vasu ki ravi kumbulau mbua tababi ni binaka bakal lebu ki be Chupili na nona solitu na nona ngono me metal no weekenda bakambul tarchika na bubala na Simmons may sianganga nakapakalibu tala William Simmons kirto nangoni may lambasa nakapakalibu na namundo bito ko di pakalibu be Chupili na nona takataka na university ni Teva and ken volleyball liu lambasa bakambul tarchika beira na bakumunise ti kumbeka may way nuno binakapakalibu siate kaloniviti na sema ti kumai and kana baga sa community ko na sende and buku ni kena baka binakataki ng sala may na utulolo kay Dawaloa Road may wainun ngal tsaka na baka mbula bikim ni Kersara na siya mati kumay ni kuwa and then nagay sa tatala na ona kaloka na kami ni kuwa aw saba ka mo dito kayani gotal na nomin do ni grabe may Hawaii o bunway terisi bunindilo ni mo mata